steel, metal, and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. Affordable Funeral Services. Le whalimaliu e tama whanau sa moa I tutono au kilani ni usila nei mo oe malau ainga. Ioe, Affordable Funeral Services, le tali mo taimi o ti ngā o le maliu ma le oti. A whai e whaafso o tai mai le numera o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o. O na mātou o atu le ilo tau mota, tātou ti tala tala noa mo se tau wha maa maa venga, mo o toe sauninga o le pele ia te oe. Whaafisa o tai nei loa matangi a mosa, I le numera o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o, po o le Facebook page, Affordable Funeral Services. O le no whanga mua mo pusa maliu teu teuina I mamanu wha Pasifika. Whapea so o seata, po o designs, e atangi ai lo latou soifua mātanga o fie, ma le au lelei. Whaafisa o tai loa le olua tasi, valu o noiva, valu tasi o. Affordable Funeral Services. Toi fatalo fatu tali mo proclame malo loga liva con le fiafi. Ua ono minuto te ili tula lima pe o faiatu. E tale lima. Ya ona mo le tatou so teinga ya ma le fionga ile li pa le mia. Ya o le tatou watu no sunga le lau le mali to le wote pola te va fosisme. Fatalo no nga amato le to so fo. Ya le mo le tatou so teinga melea fa dulima mo folofa fa felo yatu. Pale mai alo va folau lo fionga le taita yo le malo le taita yo le tinu lo fionga le lipa le mia ya le sunga la au le mali toa manuia le tau sanga fo malo le folau fio mai metala mai au lungo le tatu por kalame manuia tele le tau sanga fo manuia fol kirisimasi lau to fa le vai malai asiata ma tatu por kalame o te ya tata lo fa tu fol netu la le fiafi lau fionga le fongo por kalame. Ya mai se lau so atau sunga le atau warsa maltatu tervise fa sara lau patalo fatu fo ile fa fonga mai mal mai mo mai si tatu atunu sa mo ita fa fi o le lalulangi sa mo nei matunu mamao patalo fatu le nang fa loalo I malu fa tala de lei tena ne poi malu fa le atunu ile kitu wai le nei balu nei waso tatu sabalinga vo nei tau sana fo ma lor se fo manuia talo falaba tato vai vatalo fa le yo le tua le fo sua tu sunga le taua manuia le tau sanga fo le nei fo I tau sanga lua fe lua se fo mo no ma sa valinga vai asu no le tino ya o lo o pula ave te fai vano le la wa lo so I fo la de lei ya me se fo nei so fia o lo fai malo longa I tulanga o le kapeneta ya ma le malo ia fata pena I mo to amatali o ngā ruenga vai so fo o mai so fia I si o tatou tunu amatai ia I nei taimi lau fionga le pan mia ya o lo manuia me uma o le lava e fanga solo aso sa tupo ina aso malo lo le tau sang fo ia ai ia lava tel tunu ngolo fanga so penga luenga langa ile uma lava nga luenga fatino e foi foto ese maini le ofisa nei minuti e talwai nei tau nu mai fo fale fa senga ni si fuanga ia ai o lo fanga so per malo longa malo pe ona yai le lu vayaso to paunel vayaso ia na e mai longa longa vayaso fo le so skulu lua o le masinal nei januari a matalia inga luenga mo nei fo tau sanga au lo manuia me uma
Malo whaafitai. Ia, lawa tu le sunga li a tauai. Ia, e amata matatu ni na wau te lo mo le vana tapena le anto le api ofesini o le. Ia, o le la tausanga ma le nei fo i tausanga. Ia, le ataua sau noanga. Karo fa le fionga al palmia. Malo se fumuria. Ai le fe Ai ko kai. ka mo wango fa ya ku ese lo ngo velo se inga so se mea la ke mai ka unga o e fai la lo se ile e ese wingo le se pe o manga ia wa ese lo ngo mea pe tau ile se so se mea ke vai a fai la lo se Ia, bueno, vou ku manga ia fa kula fale. O le vai kau ngei langa wako kere le vanga volo le kau o pua malafo e au kako e kau masei e me se la makangor kau sanga o le voi kau ke yaso pia pia e ai fa kai vie le ri na manu o lua malo o le wa la kala mai ia la makanga fo yo fongo me fa penga e penga sa ngo e fa so longo fa nge kula fongo le fongo moka inga ia wa on mela le ku makai la ma ko mo ia kaimia pa si insio kaimia le lo ma ko po akula fongo me fa nga so longo fongo e ko ngol mok ia or kemin nei o lo loma ia tulanga o fa plokala mein o fontanga tau sanga atoa na masalo ia elonga luenga il vai so fo ia na tapena lole o fontanga e talo le fiong o fong fetela il committee papito al parlemene e ia le fiong o fong fetelai ia o au ia ma le sui fong fetelai ma le taitai o le tuangai ma se sui matu o le parlemene msalo po le fiong o sa papito e mātou te whono lama tala no e porkalame o le tausanga atoa o le porkalame lale na o lo whatulanga ai masina e whono e le parlemene ia matulanga o le porkalame mai le masina e le masena ma o le whatulanga ana o ngā luenga e mai tono le mota e fua i ngā luenga o mwhain whaatino e komiti whaparemene. Ai ai a tula whono mai o i o leo te telitonu e te tauna amata i le ngā luenga. Tula whono ia na whatatia mai porkalame fo i lea wha mai no Samoa mai le lisi fo i lea blacklist le European Union. Ia to ai fo i maltula fono fai ngā pālota lea ua toe a mai umaitua. E toe liu ma toe ilo tūlanga o pātulanga ne taunta tia ai le tula fono fai ngā pālota taru mai po i whaafitau li leu tato mai ta wina. O wha ngā solo ai fo i le umai o le nei fai ngā pālota o le patoa umanei. A to ai ma le tele o niso tula fono le ta pena mai lava lato te teunga. O nisi mata opo li potia komiti wha parlemene e fuanga i ngā luenga o oman whatino. Ai mai se fo inisi o tula fono fōu o lewa mata na ta pena. E ia inga ma tula fono wha vai e whatulanga inisi o mata ngā luenga fōu leu whatulanga le tato malo. E ia le vai lua ina o le mata ngā luenga o tina mata mai tai. Sui le mata ngā luenga fōu i le mata ngā luenga o ainga e le te tau o mtanga luenga ina amta mai tai e fua lunga o mtanga luenga o ainga e a fiaita mati nātu pulanga talavou male ainga atoa. Ia, malwhaatula whono ina o le tato matanga luenga fau po le whala po pitonga fau. O le awai al tūlanga o le tato miliona tā la. Moa lea ua tū mawai nei le tūlanga lea ina ia mauti noa. Ia le lei sei tū tino po se authority. O le wanga i el tato polo keti miliona mo le whatulanga na ia sangatonu, le lei, puipuia, ia ma le lei ato tolon ta penanga muru numanai. O le whatulanga na lava i o mata upu tau parlemene, e ngawha ma le fionga le fonga whetalai. Ia o ina foi o lo whata o toa ia por kalame uma mai le masina ua amta upu uma tu inatu mo le pasi el parlemene. Whaftai. Aka i lo fionga le parlemia. Se o leo se foro mawhau e kai mingo whaanongo ai o saunga o lo skasionga nga whakaronga skai miwa kea in maka upu lea. O le kai o le mauka. O i kongur kai o le mauka. Wa e kai o le malo. O le mako kar konga mako mangi fafo o kai o le mauka o le fonga whakalai.
ai laka mai nge ia ngam kwa fa mamla mai fo i kuila epa o kai o mo ko palmia se ia mai se fa mamangam ka upule nga ia kasi ka ko mamla por kai o mo ko pa i kong la le palmingi kai mo fongo oi kong kai o mo ko Tonu ai al parmene. Tasi al tai o le mota. O le pong fetalai. Mai o le whaatulanga na saona an tātou mai le matanga e le isuia le mta upu lea wa iai le whaupunga le wa ave le pāle mia o le tai o le mota. I le whauinga ina lo loto o le mta upu o le tai o le mota. O le tai i mta upu ale malo e tu inatu i tutonu o le mota. Ai olo iai le tūlanga i te tau na toe ilo le leile whauinga ina o na e iai na tūlanga le manino pe a whata oto nei i winga o lota oto ai i tūlafon tū mau ma le whawai o le malo. A si sila nei le tūlafon o whawai. Whawai o le malo tū tasi o Samoa. Tasi al mele te oto i tonu i o le whangwhitalai e pūrea le mo telefonu. Al tūlanga le whatonto i no ngā luenga e whai. E pūlea e le pāle mia ngā luenga a mai te tonu le mota. O al whatonto i no ngā luenga le pūle whatonu. Ia, e teilo iai langa o le mele ni tātou mulimuri tai i le swingo le tūla whono na whai. Tātou mulimuri tai i lalo o pāle mene whatemo kalasi le malo o whatasi, Commonwealth. Nā lawe iai upu o levan whatino ai to tonu le pāle mene ia whaatulanga no pule a to toma me e whaatino i ngā luenga whapāle mene. Al tūlanga utui e lalo le pāle mene ma le whaasolongo ana whainga whaavai le mea tonu te tauno ta otoai. E tasi ale pulo le mota o le whonga whetalai. Is the superior overall tangata e vaia le pāle mene ato o le whonga whetalai. E le mawhaila o na whelava sa i pula i e lua. E ta otoa e le anga tonu o le taitai o le malo langa le ufa upu whapeo le taitai o le mota. Ai o se mea te tau na to e liu le leia i a tala whiunga wha upunga mata oto e le anga tonu tūlanga ina ia auane i a tangia le whelava sa i o puli. Pule o le pāle mene, ia ma le pule va ia le pono whaatonu, ia ma le pule o le whamsinonga. Au lau ia mau, ma lau tau tinonga le tūlanga sao e taunta ati elm tau pu uma o le pāle mia ngafa mga luenga whaale malo e tu inatu i tonu o pulenga le malo ma le pātontonunga o ngā luenga le pule whaatonu. A o le pāle ale whonga whetalai, ia na te pule tūlanga o le pule o mtau pu uma i tonu le motafono le tunu. Malo whaftai. Onga ua ka ua e lau saungoanga le prokeki wale. La sefurulua ea. A sefurulua le la amakai ngā yoil ka ko prokeki e mai la ko ua ko fia. Alo ia le malo mo fongo whaavai. O la kulanga ua iai ia le whange le ko o wha lea ngali apalai le chapipi. Ma le ko o baru le ngā wakurukusi. O le aki nguu lea leo pa rongo kule usau ele o kofia inga o famu inga le fa pe ele apalai ala e fa salanga apalai o feo ye kulanga wale la amaka le lava e kirkiro aku pe inga i meia ele o mangingo mai vai mako O lo iai le fa mo e fa silanga lo ia le malo le song fua. Wa uma ona tapena i la tō ua filfilia wha le taitai whono. Lima sutasi tu malo. Ma e whatoa mawhai ona utu i nātu le lisi alo ia le nai le song fua. Ia ona tō lau malola ia o i la tō ua fili. E a vea ma taitai whono le lima sutasi tu malo. Au lawal mea mawhai ona o nātu i nātu le temini nei ia o lato umana apalai i lalo le whiwhiringa o taitei whono. Lato umana na whaia i ere wha i unga al komiti sa whiwhiria. O lato fo i na le i apalai e le o whiwhiria. E ere to wha lea sa e sauno iai. E iai nisi o le paanga wha whai a fiere cha pipi o lo iai e na whiwhiri wha taitei whono. O iai fo inisi o lo i lalo le vaenga le sap. Tulou lava fo i le alo i e tonu le pare mene a o le toa
to fa le al sap o lai ia fo ila tonu fili fa te fono ia ma tulanga o to lua lea avea ma suitu to tasi al to tele uma ia o sui umol bang pa fa il fast o le so nga fua la le fa sila lo ia le malo e mai a lor fontanga le se fulu le taeao al kapeneta i le song fua fa la ulo alo ia lola ia tu malo uma malato te fono ia ona fa alo ia i foi la io tulanga o lo ia i tu malo taito tasi te fono ai foi tu malo o lo se elua te fono i lungo le ia inga mo le puipuinga la vol ploketi tu sai mfeng fa vai le vang fa fai el fa tu ele tu sa mo tasi o le puipuinga mo le mautia o le ploketi e lalo lava o le puipuinga al vang fa fai ia ma le tulanga tilo ai i le malu na ia one i se fa le tonu tasi e fa malu atu le ataua o le auto laula waina uma il tulanga lo ia ia mai ale fono alo ia kapenete le songfua le so foi le tala lo ia umai ia fono fa bae a mataita penanga o le tausanga le nei ion fai lo alo ia lo e ula to filfilia fa al tula fono tu sai mai inga o le fai unga le peno sa filfilia umai te fono Whaktai. Malo whaktai no whionga li pan mia. Ona, so toi foi teisi tua i nei whafsili o le whono. Ona le ua batueli a taua le vaenga o le proketi, ke loi uma matoi foi mai le proketi, te le foi nei nisi whafsili. Ai o te toi fia foi ai le whono. Whaktai o le uma nino ia tūlanga o le whatapenanga o whonotanga, ma mata upu whanga solo mo taurumanga o le whono. O mata upu i te saunoina manisi o suinga te tele o mata upu e mo miai le lua vai tō. E mawhaina e tau whaasua mai o a vaenga e mo miai le lua vai tō rue pasia a o a fo i mata upu e pasi lau tele lava. Ina ia manino i fo isi o tātua tunu u whamonori. O tu la fono lava ia teu. Tu la fono le lava e pasi al tu langa mansani, o le lava al whainu mela e tatou te runga tors furu i a whainu mela al whainga malo. Ia mai si atu tu la fono la iti pe po ena ie tu la fono le la vesengo Samoa mai le bisi uliuli, blacklist. A ie tu la fono iftu na ie swingol wha vai tu la fono le whainga palota. Lea e tele ana teunga le whail temili nei tu e whavoinga tono le tofu sa le aula. O le tofi e ina o isi no fofa o popo mo isi tu malo tu taulanga ai ngel tai ia manisi tu malo le fatulanga e mai se vol tulanga o tato palota mai fafo e mana o mi aila le du vai toru le taua siata mo le suingo temol fa vai suingo tu la fono mo fa vai le foi e isi tu la fono te tele o lo foli mai tu la ngole vai luaina o mtanga alwenga e re ngata ilea ia tu la fono o le whamsinonga le foi lo loma mai lava tato pili toru le lava whaasoro to teu e mana mi e foi swing o vai ia me se foi isi tu la fono ngonga ia ili me le sa manatu e lava to fingo le al malo to fingo al parbia to fingo sui parbia to fingo nisi o sui fong feta lai fa popo to fingalana e mana mi ai le o vai tot Ma lo fa tai marino vai galea. So to me i mai lava langa le sa ta o i lau saunoanga le sap. O le fu i tele a fina ngalo fa ali o le lau tele o le atunu. O le o alo ia fa parti to tonu o le faiga malo por pa inga. Ia fa mai fina ngalo nisi pele o te taula o na wala e pe e kuko kasi pe fia kuko kasi ai le o kuko kasi a mai se fa mani no ngai lau fio ngale para mia sa e ave fo o e ma fon fitalai o le a kongu le ka o ko mai o tu la fono i le to inga me fa pe wa lele o sia la se pa ki e acknowledge ai malo i tu tonu o le fono ia ai le elengi kuko kasi foi
e le o ko e o ku e fainga palo to ofisili ya to tele tanga te fisili mai fo ya le ya su to normal to liu se ma se famani no ngor vanga le O tasir nama fuanga na o manatu ai tu e fasolo muri ma mai tu la fono nei. Ona o mea leu tato va ia ma tato o ina mai whainga palota le na umane. Mantua ala na tulau lava foilo te tau o le sap. Ono le ngona na o e fina wai e la taune to fa i le whainga palota. E fionga sa wha pito, e fionga e ala pinu, ia paloma vaenga ma mau. To fa leo la to o le sa tau vai la lo le sap. Ia ai ina wale to ya lo ia le la to vai na fa fa. O le o me mai tu to tasi. Au la to lava na o lava fa tu to tasi. O le lava e amana ia ila lo le. O fa tu to tasi na. Mai onisi na te o le mata tu le temini nei. Po le afo linga mo le lumanai, mo se si whainga palota, e tu lai mai fo mea nea. Wai, e al tūlanga foi le mautoni. Pea o lai tūlanga ia, e to ono na fua. To ono na fua lea e le oilo tonu po feta o toai, ta pe uma le whainga palota le tunu, ai le atos whainu me le to valu. Pai eise se tu vana whau whai. Mai te tupulanga wha tupu manatu. Fua i eri teu ngor whainga palota mo le rumana. O le ane whai iai, pe toeta lia le nei mea o le tuto tasi, pe a uma whatautonga al pāmeni. O whewhueta o to ele tūlanga o le whaau pea o tuto tasi se umal pai. Ia po le alava se tūlanga tau nuu ia, ina ia manino le lei. E tūlanga e mai whainga palota o le pe te tauna to alus tangata i whainga palota tu to tasi pe tau lava tu klea sanga vanga whai alwai tau pu mai o le lau li liu di taimini nei ina ia manino ma malama ia wala nei tu tu mai whaafi tau li le tatu te tam whai fo ma tau fo ia mo taimini nei a pe o le anganga a tole na o le whaamautu ina e te tau lava o na iei vai na whai e anga i uma iei tangata nei ia marifufuanga fu e whai iai lato o le ato se whai numena ia peno no papatu to tasi po la foi la wala fidi lato i se vai na whai e join iai pe wha pe o le ato le numela o le lato vai na whai a iai au lape o lo sai ai lango le mau sai ngal nei na whai e te tau lava tu e tiru le awala tala ina fo ia wha api tau ia wala nei tu e tu le mai lal me lea tu lau lava o le rei lopo o fetu wai e tau na wha manino le nei o fer vanga wha whai a wha pe umalor whenga palota a wale atol vanga wha whai o le ale awala e to e minoi e loa ma whai se fufuanga a nga i se me wha mautu wai ai ale ailo ia e si lol to e soro ia ato a to e fo i tu e whai whenga palota o no lo la se vanga fa o le mo tu ili penga pirfiringa pe nei temine bua vanga fa vai fast mali chapipi ai la fetu na ipe le tiro ina e woni tu lai mai temine ma lo fa tai o isina o nei disina yo vaenga manatu fo e fisiringa lo firinga ona o vaenga o le wadi ai mai o tele o mana o fo ile le tango fia le ano fale woni so mata o pi o le fa msinonga ai e fifsin nge pela o fionga de taita yo le tunu ona onisi o tatou petition o tu la fo yo tatou tangi o paro kai alu kai minge yo paro mo fatosina o le o sa we makangi fo e kangi e kangaka mea ile tutupu mua o le tangi e tangata e le paro kai o le tita o vatua case fo ile a le minister o famsinonga o binga la o fa matalanga ma fa fesiti fa maka e se fa popole ngala nei me pe asa nei ni unga ole a ia ina ma manga ia mo le anga i lumo fa nga balota awa le va ia tu tangi asi tamali isi le tangi mo le afionga minister o famsinonga ele ngofo o le kumalo e se le kumalo yai ai o lenga ke avea fo ile le lono winga
o le a o ai le si pa inga me fai ngo kangi a ki nga ngo le paro kai le pa ia po lo tu ma lo fu a le ama fa la ama ya u le ya ma ro si anga o ke kangi ai o hali tape na nga le are ma lo ma i le tu langa e pora pui pui ngi ko nga me fa pe nei ma le tele yo nga su le i le rumana a voi le no fatua siata ma fu anga na lo tu e mai a tu la fono le tasi le ai ngo le ma fa te mini o le awala e pui pui ai tu langa tau whainga palota a whailo me tau whainga palota e tau an tasi le ko te whai ai e peo awala i o lo matala tala ili tu la fono maisi ia e sopo ai ia e te tau ana fuafua le leile me a whai o me tau whainga palota tasi ale awala e whai me tau whainga palota ia a o lela e vanoa i lalo isi ai inga te tau o na fo ia o matau po tau whainga palota au mwhaina alu tangata a vele criminal charge and anybody is entitled to ai lo mai fe tau i le mele apel mele te tau whamatala me te bini le tal whea mai ona lewa a afia i fuole tunu ula o tere al matau pui o me tau whainga palota na ea na ol palota ia e petasi le nā matau pu tu ngā tele e te tauna fo ia e peona o whai atu e te le mafuanga na mātou te tala no o mai vang whaukwai maraka peneta e whasolo muri mai kua na mai lola ia matua sau whawhai le lei i le si tausanga po le si lua tausanga ai le to e whai ale swinga palot io o atu wa le to e whai ale nei mea o le o whainga palota ai whai whainga whamsilonga uma le whainga palota ai to e whai si me o le solo i o tofi e le manuia e mata ngā mai e langona mawhatia i la tō uman whatau tōwha whai pule whatau tōwha min stai tō soro ia ai sea o au lapela i o le tūla whono lo mana e nai o le sao ai me ia e male mela lea o lo walo e te tangi a le te iloa e parpala o lima e le ala men tupu ne le mele ia fui mono ia anapu sevete ala lava le alu suile na le ave ala ufa ma ni ai malana so le tula e matua te lele a fianga onga onga ale me pito sili na fa le tonu ai mai ma wai tu pele tu to mai ma wai to finga wo umana alu tatu temi wo umana fa to o se e malo ia to ia fia o mena le tinga lava na vai e tu le tal pe ngai mai a fia fo ia ai faila no winga ese ato le nganga ele lea na faufonga le ngana le fai e la u patula ngai tu fa solo muri ma mai tu e fo ia il tau ku tonu ale tau no e siata ina ia one tu le mai mole lu mana Maro faftai ofisili lava solo kulunga mei inga mama matili o le lua vai kounu le ke kai mo ka ko malo vai ko se furu afa pe ka ke mo le lua le ko kounu lua ka mga mir ko fa o ye se confident in malo e mo fai onga maua mai le kounu fa ile au ku ko kasi le ia e ko ongo le fa fo ko le fa nga malo ia o fa solo nei temi o le ale a toa le fa solo ngole tapulenga o atato by elections e fai o le foi e fa solo tu lango tato pasene po fei iai ia e telitonu lava e le one a wala le tu ai temi tato tau ua po sa ilingo lo vai to mai e telitonu ngolo mafanafana pea ta pena lava le vano ai fatau nu mai me io no il tato mana mia e me se fot pasi no tu la fono ile vano a faito ti si mai o le to ono ia e o la to le tuto tasi ia o lo inale vano a o so ala pulenga tera noanga ta upu fatulanga o me vo tato mai momo e vo to mai momo ia fa atonga vo o tato por kalame lena fa ato nil tatu ru va toru le no mai ia o la tau fa ma vai alo ia to fo i fainga palo tau fa le mai lo le a whatsapp ia mai lo ma fa pana pelo tel tununga o wala ma me uma ta pena i le tulanga tala fenga ina ia ai ia pe la lo tu la fo
mai lo ye ma fan e fain fatino Malo whawhkai. Ole, o se vaenga lea pe whaale o le leilava mai le o sangkongu le mai kauako. O ese whinga ngalo le o le malo e o le whamsingonga e mai se whaamamamaanga whongia inga ia ngofo sao le melea nga ili minority government ale a whongia le breakaway ale paki minority government, caretaker government oso aku whaile sap leng whawhinga paroka lai sap markulanga lea e la kingu ole orko fia le engi paloka ai whawhewhele ia kakau kalanga fia paloka wa a whapengeila e afe luose afe lima se afe vase lau ia kakasap o i kangaka fast like kongole ori kumalo lea ai ko fia lea kingu ai le kakau malo o fele ia kakau la kangaka o mei e ke mga afole le e whaamamaku lau fionga pelo ese finga ngalo malo e o whamsingonga ele o e finga e kangi ai o e mai se whaamamanga inga ia oge koe kupu e pe no fa tu mo moli atau o le tele yo le fere o tu la fono fenga palota le la to e diu a fiela ma me ia le sa no mai ai o le ala wala e pui ai tu malo per mele o le se fenga palota ona wale qualify le tangata lea na tu e aru palota per mele tata no la in tau kule ia ya faleta lua o le tu la fono na ia inga na tau tu te le lei o i fatu la i le tu la ngai na ia aua ni tu tu pu mali mele na ala na lei se fenga palota ona wa to disqualify sui sa listana la me na ma ko ai ona talia mo mua ele official fenga palota ai umane wa aver court le talia mai ai e tau na avele pano i le official fenga palota la to te fili ai a qualify ma lo official fenga palota o qualify lo se vana ngai ni situlanga ia inga matu ya tele e mafuai ni situlanga al mera na fina wai o le montanga ia ese le pede le meta o le montanga fa mama wina o le montanga tu mutu o le montanga lotu o le montanga fa wau montanga fa tele montanga fa matai ma me mo va pena e lau tele le tulanga e ma fai na tu ese le qualification ma le meo le tuku e ala na e alu te fai lau tautua o le montanga le tautua o ia inga umalana o le tau ma fai ina ia wha manino uma ma wha malama ia ua ilani i toe ia ile le malama i le mawhati o tangata o le na willing e o palota mo le lato sui awa ti Spotify ai iai fol tūlanga te tau na wha manino ia inga umane ina ia matua awa lava ne i toe tūlai mai e tūlanga lea e tupu i tū malo ia whapea e mawhaina e palota ai le mawhaina e aru palota kasire na ia inga tū ngā o le sa tūlai mai ona e mei o nuu mawai manu le mawai e te nofo i ai te le aru whainga nua i e te le api e le tūlanga o whainga montanga ma mea e le mwhai e ona e qualify e te run le palota ai o le ia inga fo le ua sauno i e per tūlanga fo le winga i le vaenga wha whai ma tūlanga na tutupu ma le teimi ina ua vesi fo le mta au e winga le minority ma mea ioe te le i o le mea te tauna va i ai mole lumana ai ina ia ua ne i toe mawhai se whainga malo minority tau ave se atunu e once ua mauti no le ua minority tau wha mawai mo ese e lava lana tau mawhai lava ma le na tupu mai e le toe asa ina le o ngā sami wa umana asa le lava ua mai le tau le tupu e le te tau e ina se whainga no ti le tunu a le whai unga le tunu le utula i meir fatu tu i le tuasa mo o tasi tōpsu tasi sui ia le fo lai e mai tau mai ma wha o puina vo inisio fina ngoro o whai whapea ua fo ua le malo ona whapea o le minority ioe na ala ona rui le tūlanga lea ona e le te tau le tau veina se whainga malo to i titi le tunu tau lavan tau ave le whainu mena majority le tunu ai o whainga
ufuanga matula fono e te tauana teu mo le lumana e te lele taua o le mele ni tupu. O le taua e lalo lo se whainu mela se whainga malo mai lalo o ni vaenga whai o lo i se numela tele o tau lo na whaamuta. Ma e le i whaingo fia le whaamuta ina na whaamuta la vai tūlanga o te tele ma whina unga tele na whai. Whaafia tolu lafo. Le whatu kueina na whai. A le na whatau nu ulava muli muli. Ona o le mawhaina la tau tau veina le whainu le na leng tatu o whainga palo. Ma e te lele o onga le leimo le lumana e po ia o maitu la fono ni. Ina ia wane i tātou toi o tau mate. I pe tātou te leo malamalama mo le lumana i nisi whainga palata. Malo whaftai te le lawa i lau o fionga le bia tūlanga le te lole te lea leo vaenga na tau mo bia se whaamari no ngā e whaftai o lea o le awe whaamo mo i tūlanga o le toi teu wino le tūla fono. O mai se whaafisili le tūlanga o so whainga ia wa iei nei. Malo me tanga ruenga fo o ta o lalo o le pavai nga lau fionga le palebia ia o minister fo i o leo tasila vaenga sa e saunoina le tatou por kalame fai o le latou sanga iniso tatu fatatu no e la vea i lau se lau aso fo i lele o tūlanga e ave i wha momua o lea matua moli mauina i raids a leo talu fo i ona pare mai le komisina o loo whatautaia le teimire nei whale tūmau o a te le lava ina ia o maua ia tūlanga o le aisa wala au whasaina la se rango no lau fionga e matama ia i le vaenga e mese foi o le to te leo i latou ma le whaeloina mai foi o i latou po te le foi upu matala i tua patatua o lea mata upa e se mese finagaro lau fionga e tu sai o le mingoi al matanga ruenga o leo i le taimi pu lea fatoa a matama ia i pa info O le tautinonga lava na tautino le apai. O le ufai. Mai le te tau mua alo pe whatangeno le upu na ufai atua. O le memo mua lava e whatinu. O le puipuingo na tunu mai kua lau whasaina le ufai. Mai le ise si alofanga o le mea tau fai o le fai. Mai le upatonu. Mai te ono fai atu inisio por kalame sa au tau atua ele uma nei tau sanga wa mawaya. Udele atikuna sa moa ni tau. Udele titi. Onga. Paranga bengal ni. Deban tau na fai dine sikuru mon tupu tau sanga terwai. Deban tau fai. Lela u tau fai atu ni. Ai pe wa mata na control ele au drug dealer le atunu. O pei whatongo kwa lau whasaina o mo whakaungo suka ma le lengi waru whapena ma le si tu pito isiri na lamatia e o whaatasi maa penga ia o mea ia na tutu e le ni tamai mea o leo o batu ma le ono sifu tangata leo ta fia temine a o fale o ta vale o tupe ma o mai no whango tangata nei e matautia ia ma le lava lai fasolo e le muta e le to ua ma o le mea lava le la aluai e matua tatu o ai fufulua i ma le mel nei na e peono pai atu a faita te ala rofa le atunu mole lumana ia o le mea le tau na fai le aso solo tua ma so solo i tala fai ma so solo inu malava ma e o le ua mai tau ina le temini nei o se ngaluenga o mafoi no o tar sanga i le atunu o mafoi na abatu la utu alalo tar sanga i pafenga inga taulangi ia mari tu vaifu el tala le lei o wale up fola ma le launga ino le up ina ia wha marus ia le tu wha le ngang e ser puingo a inga ma le sawa ina ma le tangu fia o mafoi no te talo le pula ma maluari infai aisea e le te tau o na tato wha le tonu langa tauna malu le tunu pula ma maluari infai pula ma le tunu ato ia le lau waru temini nei awa wia na o i loa le leile me te tauna a veli wha mua na tanga luenga le lau fai ma e le te tau mo alo le a wha solo pera ngā luenga po whea lava la tau iai au le tu sili o na wha e tete o na o le sa maua i fo lava e te le le a fia ngā e o lo whai ngā luenga po i tonu tu lau lava i le a fia umale o whai ngā luenga le maa lo manisi wa le wha maoni
Ai te rele a fianga o lātou o lo puipuia tu la fono, ma lātou lo puipuia podas, ma lātou lo puipuia tu langa ade i whalangolanga manga le malo. Puipuia i wha urwhale whasot tu la fono meo men. Au nisi nao lātou lo la lamua. Ewe, ma eu le matauti o le mea. Anyway, lau mau mo whasolo tau, mai o le lapata inga fo i lea mo i lātou o lo whaia. Aua nei o tau tofo le mele wal watu. Ai le to tau mo alo le malo o le ta alo tangata nei le olo tangata. E no o mana whaila utala, this is blood money. A tau nei o lo lato whatau. E ma mai, ia ma a fia i le tunu, ma tau ta fia. Malo whaftai. Awa tasi lea mata upu, o le kele upu matala mai le lapa ya inga. Tu lo ele whape fo e whaiatu o se tala e tau o vandea i le fo i sa avea ma minista. E le nama le lai no fo ia vanoa sa maua ma whaatalitaloanga e fasilia tu lava e tasi ale tala o lo so longa le mea uma. E le ni me whape na o tutupu. E le o whaia ni fuala au whaasai nei sa moa. E le o te tele ni nei mea. A o le whato a mai le taimi na umatua i le snap elections. Ma le taimi le ua pale mai ai le toe whaatula i o le whainga malo. Ai mese fo i lalo le administration sa lau fionga. Oka ngi mea iwa maua le ngata i le o mea ua intercepti o. I o i le wafu. E official duty mo boli e fa malo ma fa tele o le si vai ngor fa fsili ua tai mo se feeling o statu komsina se me se fina galo ya o le afo se vai nga update mo le malo telo le tulu ile tu langa fa mo le lo fio O termine lo fa i ut feelinga ma sfuru di mai la to na talsanga e fia i manisio tangata mai faf fo sa talsanga mai. Ma e msalo ele umal ni masina ua tauna mau se whai unga molka peneta. Ia e leo ta awhi ai temine ngā luenga leo whatino. O li foi la uwa tei tele le o loa vene ma komsina. Ia manisi o leo, o nisi o leo ia na toe whaafo i tono mtanga luenga. Ma i la tauna sa matuate le ai le swinga leo ai el temine nei. Leo salopo bawal to fao leo sai tonu mo fa mavai isi foi sa veal tu lano le sui komsina ya ai lava mau ya leo ne tangata le tanga lenga ma inisio leo peto rua peto tonu toi fa fali tonu leo otu so so ni nga lenga le fa temini nei ma tangata na le mana mia la to te tu fatasi mai la to lo ye pele ngano le pa maluali ma le marupui o tanga le nei fa wa le ngo ta le ia ma le ngo fa tu tu ina tanga le ngo le leo mo le mana ia wal pui ngo ta tu tu no ale nganga la vai ia nga le nga ta un fa solo ina ia marusa mo le pule ngo malua ale ne o fa pui Faftai lo fio ngal palmia mo ke mai ka waku ke lo kai mi e lo aku le whaalanga ingo whanga ma me whunga o me whaanga il aisa. O le are kulanga i kupe ma aisa. O whaafeanga o wheo awe i kupe ngei a o le are me o whai aisa ngei. Wa e lei ma ai whakasi ma kopo o le are me o whai aisa ngei. Le patatia tulanga whenga vai fo le malo i pui ngo meia. Tasi fo ia tulanga sa te le fo le siringia. Ia mal tua i o le tanga le le uma newa le lo loa uma i evidence nei. I rea ia inga whenga vai fo le patatia ina ia malu pui a uma tulanga. E fo ia inga tula fono le mele pui nga mea e fao mai i ospa inga pe a maua. I ele maru si angol tu la fono fao ai so se mea. Ea sa maua mai tu le fatau mai fano fasaina. Peita, oro i tu la fono e tau te ol malu si angol leo piso tan. Sanga rengo leo. Na ia pule el malo me umane. Pule el malo ia pena. Pule el malo aseta. Pule el malo tupe. Ina ia mawhai o na whatu langa i tu tonu. E whao ngā e mtanga luenga male ofisa male malo. Ini tulanga tala whengai, e so mi e whina winai, e mtau fumane. Mai o lok tau whai e whata atia, whainga wha vai fōu, mo whainga tulanga ina i manino rele.
o fe faataatia ai ia tulaga uma lava ia mo mai o sefaiga alualualu taulumaga o faamasinoga e matuamanina o lelei o le tamaoaiga nei o tagata nei na maua mai fanua fale tavale ma mea uma o mea uma na e tauna na reprocess uma e le tauna aveese uma mai tagata nei laga e leu ni mea na maua mai ni auala lelei ae pe ona ufai ata ia o loo faataatia faiga faavaefou ona tagalegaina ia malu mai la tulaga o mea uma ia le fesiligia sa tatou fesiligia uma na mea e ona leu tula i mele faiga malo fou tonu se fufuaga faataatia le komisina fou ma le tagaluega ni aiaiga lelei e ia mani ma fea fataatia o mai tulaga i fesiligia le Malo whaktai. Lau whioka reli pāle mia o fisiri tuli matai lava pe ia fo i o le anava mai le la paia inga. Leo su e a wā cases i o le hit and run. Ia o le polofesa. Malona tangata valina. Tasi le vae ngā sa tele fo i ai le lifa i ai a whaala wiloa. Taimi fo i o le. A mai se whātou whaala inga ala o whionga o walata se taimi e whātou nu uai le vaenga lea, ai mai se a cases nei ia marmaliu fo stasi o leo sinia, manisi lava foi unsolved a cases. Walata mai se taimi e whātou nu uai, o le ase update o tūlanga ia whapolemole? Marurua siata, au te whaitete tūlanga ia o mtau pureu, le whamsinonga, pure le whamsinonga. Le whaino whai atuse por kalame langa o te leo iloa tau manga le whamsinonga. E fai foi no tali atu i tūlanga i cases ia, a hoi te sirifia cases ia hoi i tua inga ia tia. Ma e tauna o le tere manatu e tauna mwhai no tali atu a silia. E tatou tāria pēr i whamsinonga, o la tau e mai whatulanga no mtau kuia. Whaavitai tele lau whionga i le pālemia. O le isi vaenga o te whiawhisiringia. O tūlanga i nisi o cases o loo lau walunga. E le nāmane la ina lau whionga i ele tangi a whia me o loo whasanga i lau whionga le li pālemia. Ia, miliona mo na tupu. O le whawhisili o te whiawhisiringia. O le tūlanga foi lelo le conflict of interest o so o tanga. O kākou sa mua o so o kanga o makakaka i whamsingo. E le toi nāmane la ina. Ua o vaenga fo o matou li loa masira fia ela tunu o ai so o kanga ya pai o ai so o kanga ya la fai a mese fo o ila to lo se e fa masinonga maulunga ile Supreme Court ya ma District Court o ise fo fo ile malo inisi e mafai ai ona au vatu le fa masino mai fafo e tau mafai e tau ava mea fo fa pene wa ile fo mo tato o tunu mese fo o pa inga HRPP o tona yatu se mese to falo fio. Ia, e peo no whai atu asiata. E whai tete tere la u tari atu in tau, ue te siri mai ai. Ulenga le whamsinonga, pule le whamsinonga. Ai, e re mwhai ono u whai atua ni whamtalanga tua ia ai fo i tūlanga o lea ia, te tu unai po lea ia la talata, ia mare whesiri ngia o le whamaoni o le whaise whai ungo se tau. E le mwhai foi ono u tari atu i tūlanga o le fo i te siri kia fo i tau, uro a ngai te ulma vā ma sapa pita. Ai, tu upelem ta upu whamsinonga, o la ulea tau tangatu. E re mwhai ono utari atu whapeo la tau mwhai fisiringia, whaton penuina o ngā luenga whamsinonga. Le foi na matua e fisiringia, ui mei o te awhiai, ia po lala ui noi atonu te whaonga nai lo malo si whaporki. Tau whiai pe re whatonu ua nei lai biotonu. Ai re mwhai no aia ina o le fisiringia uma le te fisiri mai tūlanga o le pānga ingoinga ma le teimi whai ainga me umana o le to restriction o le judiciary o la tau namta whai oi. Malo whawtai lau whionga. Malo. Al kulanga le forensic audit lau whionga palmia. E mwhainga e sao ngoa i le ako koanga o le forensic audit a wai furinga mai o lava ia kuile epa mari kua ngai mkwa le malama lava e kankangi po feo iai o lai me o fa iai o lai me o kua inga fai o ai le ule inkupe fa iai o mea umunga le kankangi mari kua ngai ia wak o le la parali pesiri fo le ilo fionga si fafolanga mai po feo kongo ka ki ai i kako forensic audit
Ya, tai wa umal tau sanga lea ia le mo sa pano ai fa mal mal forensic audit. Ai le I mai anga le ngol tau sanga le na umbane. Fa ai nai le su ngomuli muli sa patati al kapeneta. E tau no mai tonu fainga malo fo le ta tau le pa. O tati le li poti o saini ina el fainga malo le na umatu. Da pionga sa fa pito. E fa per pa mali. E mamare li poti. E lei se meta si fa le tonu. Ma lei ni tua inga e on pata i ai se meta se ta fai. Peitai, sa toe a mai li poti lumo al fono al kapeneta e le tolu fama sina tenuai. Sa toe pai e poti komiti la i kapeneta toe e ilo ina le li poti ale au so e tusi ma le au o kita no mai e fai le li poti. Ile li poti na tu ina mai e le komiti la i titini al kapeneta na fa maui nai. E le tai mai a le li poti na mai. Mai te le su e ngai te tau na tuli loa. Fa mai ai le li poti alo i sa tau ene pai se fai unga i le forensic audit. Mai sa tu ia kapeneta le masina atoa i le komiti fa pitoa le to e lau li umaila. Po le atonu lava le fai unga i tau ntar whengai. Po le atonu fo le mea ua mafu ai. Ona le mawhai, ona whaia se whai unga mau tutu. Ale o kita malatou nei de company no mai so e mata upu. Na tu i ai tuke. Ina ia whai se whai unga tala whea ngai le forensic audit. Ia ma mau tino ai nai ma le wha moe moe. E te le e tūlanga o le whesiri ngia o le li poti na whatino le company le na whatinoa le tato forensic audit. Ma ua a mai ele li poti al tātou komiti na tue whātulangana le li poti. E te lea a fianga e te tau na whaia suenga ma whaatino loa ia whasalanga ia i lātou e na sori tu la fone. E ala le forensic audit. Ma e le mai ai le tūlanga o le nofo inga o le tātou tausanga le ntene. Whai e pa inga al kapeneta. E ave sa o loa le unga o le suenga le na whai muri le komiti whapitoa. I lima o le loia sili le tātou malo, ma leo. E wha iri ropo o atu langa e o, i ang whaatino lo atu langa o le mōrianga, o i lātou lo a pia. Ma e leo se mea le titi le tūlanga le mai tau al kapeneta. I le mai tau e te le tele le wha le tonu i suenga na whai. E le i mai ale lei. E le i maua ia source document ma li siti ma mea e ma whai ai o na tuu mai se li poti sao i le wha le tonu na maua i mea na su e forensic audit. Peitai, o le toe lau li wina al komiti whapitole toe vifidia na mauai le te le o le mea te tau o na wha aua waisu enga ma wha tino lo morianga. E milane nei mor sir fia le tunu ia ma pa fonga tapu e mai. Ya, o leo umana whai unga kapeneta. E refer o le whaila ato le forensic audit. I lima o le loia sili. Ma leo, ma tā pena lo le sila asanga. Mo le whaatino ina, o le whaataunu ina o le amia tonu. O le tato forensic audit. Malo whaftai. I le forensic audit lea mal mea ngau sila fia kako whainga malo. Malau soe kusi. E honga whaipupu yeisi si i mei umo. O leo a watu i lima o le loia sili ma leo. Mai peo no whai atu. Ana wha pea se me mātou te waa i atu se mea e le tala whengai. I le toi mai Moses teime toi whaingsu suenga. A leo mātou mai tau atu. E te lele me te taun wha pula i sa iri lai me tonu. Mai e lenta mai tupe mea ia na leina māpua o na paile forensic audit from the beginning. Ma le la tuturi loa nei. Mai tau ina le tele o isi au wala le tala whengai ma wala le sao. Wa mafu ai o na mai le upu lea e leini wha maunga e le maua i la tau na whaia. E le i maua ni tūlanga e wha mauni ai ni mea pio na whai. O lena toe wā ili le wha moe na toe sa ili ai le so enga muri i toe patino. E nisi lau so tusi tono le kapeneta. Ma mai tau ina ai. O lo te lele la sanga o tau lona tu watu i lima o le tu la fono.
Ma lo whaftai. Whaftai te lu te loa wa. Te lero tātou te mi fo iwa. A tōre tātou i tūla. Ia, ili tātou whātantala noanga nei. Mahanga la fiafi. Ia, maria fo ila wa fio ngā asala fo iwa atua. Ia, ua ele ngata ua misia o ili tātou porkalame. Misia fo ila tuno. Ia, wa o le ano anoa i lea ua papai fo i rungo porkalame. Le ni mahanga la fiafi. Ia, u fiafia fo i. O lea ua matua fesili a o whafoka mai fo i lea tunu. Lea ua wha leo uma. Io, ele anga o le tātou malo na whaifatasi. Ia reo wha leo uma te alo nisi o tau fesili. I le whionga le li pānemia. Le fo tali mai tūranga. Ia, o maenga e fia fesilingi ala u whio. Wawai atu marito toa i tūranga o le toe whetaomi marito tele o le atunu ua toe awhi fio atu. Ma fo i atu i Samoa. Au mai lunga o tātou news mai Samoa le whatubulia o hotel, se rangata i lea, ua fiwa su ni rentals ma tūlanga whapena. Ia ai pei o se vaenga sa valo ia mai lava o na naule to telefoni na ia whatula i whainga malo. O le toe so tanga lea toe fo i atu ma toe a fifiu atu toe enjoy Samoa. O le asera ngona o lau fionga le teitai. Ia ile nei fo ia mesera kirisi masi mua ma le tau sanga fo mua a lau paia inga as a Prime Minister. Ya, langona le ngang fa. Tai ona tu mua ini. Tele reunion. Tele ia painga sa fa. Tele ia tu lango fa fi fianga maftanga inga. Tele foi maliu. Tele ia tu lango o liu tofanga. Tele ia fa utfalenga. Tele foi umsanga. Ia tele foi mai la tau lo ngafa pe mali tau singol tatou manu. Tere lopo e langona mai le alu le au le o tu atu asiata. Pa fonga mai le lua tu funga i ta oto na le se furu iata ese atu ma le alu tanga tau le mele ba tu el tato. Kana no nga le so nei. O le mea o tangata o mai nei ia patino tu langol tato tu mo manu vaza moa. O pasta pa na umlanga mai sida le ta oto mo le fa solo temi nei ya male to tele o sio le tu o le mafu na le mai samo no mai fai makai e o malol fa makai o ma fai ma o lo lava o mankar o makalo markingo le la fa solo temi nei ai portato o tu la fai ma eu tu muy bien telo ese ya maltulanga pela pa sa o lu sa no ya ole nganga le fa i mai le tunu ya maltulanga la to o mai lo fa tino la to tu pe fo le mortato balet wa ole son fuovo ya la fa sta la lau walo ia ile tunu pe fa pena ile stana online Tulanga po peanga ila tupe ma fa mo me o ta pena mo ta tu tot my facility lo irva ya so fo tulanga of how you register but pa fena ele stala ya ma fa mo tu elo ngo mo ta tu investment mo ta tu valele yo tulanga umana o le usaba bali mai la vai la to o mana tu to no me mana la fa solo male yutos e termine lo fa solo por tulanga le na o se tulanga le lake ma si tulanga whangai tia hoi, tulanga fia, lenga leo ni mea na tatou tara nofa tamatama iai pe tara nofa tumulimi, lenga, tatou tara no le leila pa ole. Tau sanga le la sau nei, o la tatou tamwhai tatou vale le lua. Ia malwha mo, o tatou vale le fawhatasi. E la vale ta tala le avanoa, o whea lapa ia nga iai wha mo nga. I le tulanga le fausi o le tatou vale le. E ui hoi lava le tero le tau whaleanga o vai ku foi. O te o whai ulanga o le kau pai au ane invest mai tangata. Ia, e ui o lea, ia la lea pōna mea. Le nganga lava ia na whai ai, o le nganga mama ina ia manuia le tatou company vale. Ia ma tatou whai sa uma. So e peano whai atu tero o tera no. E whai e malon, to e whai se mena o la tau. Na mea le tunu atoa, waila le tunu. Kalesia male tunu atoa nei matunu mamau ina manuia la ia ela foi na ole ele tel tunu ngole amatua masi ia le tatou GDP
te taimi lata mai, ona te le o le tātou foreign exchange, le uta vili mai. A vautua vai atu, o pisa le pusa moa sa se lau tāla. Ona toru di malai ma se si koe pisa. Ya. E wanti la ia. Iyo, ke kakalo asiata ma e atawa. O lua tauna lua mali malanga mua al tato vale. Ya. E tato. Ta lain pa mo mo ngana fa rupe ona mati. Mai ele ia le tato talana. Pai la matang. Tato wale na pa mo malanga tu ini sile fa ma popo nisi fo taranoanga o manisio company o lo mai e tato vale le amatai fa mo tato fata bili lo ne o mana taranoina Ole. Malo fa tai. Ya. No fio al palmia. Al fisiri. Ai seanga la inga le o mai malo Australia e kalangoa ma le yungi la kapia ka ko le 5 milionga o kalangoa kur ka ko malo ma le kele le pisangi ai seanga wala inga ui mai malo ai le o sa ole le yungi la kapi ya ole pesiri le na ole pesiri le na ya ana fa pe o sa wala to e avella to tupe le yuni la kapia samo e la bella tele kota to talente ai wala ona ulanga iel tau ava pele wo i malo e tau la na faile le ol malo ole vai el malo te mil nim to fa le tonu al pulengo la kapile tunu ele ma faile na famia Australia Samoa malo Samoa abatu 5 milion le ya auto e faile la kapi ona abele ifia amai al malo Australia mal malo Samoa ve saolo yo o la le ino al menna ta o le ba ai o le malo Samoa i le ta o le o le malo pe fa pena na mai avelo yo avelo le banga lai o le o te ilo le to fa le tonua le pulenga o la kapi le tonu o lona winga a ta o balea la le mai ngor tu pele o i mal malo ta o balea malo Samoa a o le al me fa i la kapi Samoa ele se la to apiang e ta o te tamata alo faya o nga me umar te mi nei ta sia la manatu a ul tai tai o malo ale suiel tai tai ngol la kapi te mi nei ele se me faya ai sta a ngau ai fa le tonu tu wa il malo a faya la mana o stadia mai per tu pe o sa o la to ave o li mi la kapi na pule lo la to mi la kapi ai o telo lai lo le lei al malo o stadia e le o to fa tu ina le pule ngol la kapi a Samoa la leo ui mel malo se fai se fufuanga le malo ina ia la vea ile la kapi Samoa ato o le la vea ile la kapi Samoa so il pulenga lo pusa ole na ona manino lo le masanga tonu le tau ia ele ma fai na tato alo lo fialanga e pisa tu lango ila to o lo na una pe no foi lungo le pulenga au leva ona tau ona ese o la vai la lungo le la kapi Samoa fa unga fai la to Keita, e ni si wale whaina na tō whaia whaiunga. Mai na o mamai ia e fo isa avea ma whaia onga al manusa mo yasoia. Mai la tō fo isa avea fo i ma teitai whono o le uni laka pi yasoia. Mai la tō fo i o esa avea o whainga luenga le uni laka pi yasoia. E no whaia leo no tala iai o tō e fo o al tau. O tau e whiwhiria tai tai o le uni la kapi. E ele se me whainga tāle tu watu lo le malo wha tu se si unifog. Ai fua ia o tau langa o tau le tunu a toa le e ala la mua i tonu le teimine nei. Ke lau o e wha solo la to po kalambe. Al tu langa la vai e le tupe. A le usita ia. E le uni la kapi e sa molfu fuanga le malo e suile. E suile tai tai ingo le uni la kapi. E le a fia le malo. O sa o la tau ana o malitupe i Australia. Ai a le munitai mea ia i whainga whaavai. Le whai atu ele malo le rufi na o le tupele. Ia le se me whaia. O mokua fefeu lava le mka upu o ngā le alava e kaungapa lava le kai fongo whapea o le Constitution a le ingi la kapi.
ole ke mai ka waku i kai mi woke e 5 milionga pe 5 milionga i lunga aku ko pe ale malo le so songe ka ko il ka ko ingi la kapi fa fenga le ise ya malo ele ingi la kapi ma fa se fofuanga i lalo ku lalo mi skape fa se fofuanga e ma fa i onga sui le constitution le ai fa se constitution de lei e ma fa i onga fa nga ko fa ka ko ngol pod le ya male awala lo ranai pe fori ngom kwale mfaya malo nga touch onga kango le yungi le ai same o renga fa malo ale kere ko per malo le ave i so sangi le yungi la kapi a foi ol fa vaina la voli yungi la kapi ol fa la por tonga tu mo oti ele ai ina i lalo tato malo la to fo ye la to finga va vai mal la to constitution na le paingo fia me uma pe ana loto tasi yuni la iti uma samo e uma yesuir me le peita ele olea e la vala mata i tu le malo pe no fa yetu ele se me fa tal tu la ilo le malo e fa tu le yuni e se me fa ta la fa pe le o onga na me e a le fuana yo le yuni amana ia mai le rugby union international yo ele auto vai ni leu fatu mele mona Pasifika le aisea o le mafaina ngaru due fatasi la tolo mana mia le fa o vino talo ngala kapima tatu mansa mo mal pulengo le uni zamo o le twenga awala le nai mafaio na fatu la ise si awala fo pe afa pe e fe feu pel mata o por fina o valo la urire no nofo i tonu temine ma e pe ona ta o tu pel malo o le fa o tapu menna temine ono le ele amana ia ele uni le mele fai to le mano le fai le la tonga ben la tele fai ale fai mai le tu per malo te le mano no ile sa il malo over mal milion ar tausan tu pay ave pay le 7 small 15 e la uma toi matai tu le te mi nei ele na la capir ta longo le ta mo fai le malo e tausi te le isi fa ngata mo le fai tau fa so som tau vai maleta alo au si ma me uma va pena ma la capi o le la fa fewa ma e tele o to tu au no ino la tu ile tu la ngale ale pulenga ale al tato malo mal pulenga al tanga lenga o talongo e la to te la liwina ta pune ma em sale le to ma e muse yunga ya ala simul winga ka woloa a fai pule male angai o malo mai ka waku pe foringa mai ole angai ai lunga le social media le fai nga malo o fe kongo angai el malo o kongo el pan menge po kongo le social media po social media lava fai nga angai mai ai a o winga ka woloa fai pule o fe apala i winga ka woloa ia o kongo el pan menge po fa for pan menge o winga tau aloa e rusu fai tu la pafo o amio tau aloa tu la fonu la iti tau siere ma malu al pan menge mele tupu nei o le ngai le te tauna ngai ele malo o le tau fa le anga mele fo malo le mele at o le fa punga sa o le na wai o le labo o mana o pata tie rumo par mene la unga fa minsta sa fai sa auto ta ofi lava ta o na tato ta pena mor krismasi ma tau so ma se ia uriel tau sanga masina nei pontanga tau sanga le fa tau nu le ma le lava o tato va ai le tua oi o le mol menga mo le meta o ta upu ngai ia mo le ta upu lo wanga ia le fo malo a o mo fon pa si dal mena ma tulanga lava ia te tau o le solingo tu la fon tu maula fo ia ma tulanga mo le patalanga o me uma pa pena ale lava mai tawat o lo fai pe ia o le atatia se yo tonu el parmen ia ona fatulanga lolo mele umai an fofua malo fa tai tele o tele mata upu tatu kavaina ia si mata upu la titile ia mo se fa mani nonga le tatu fa si fole la ufionga fa mole o lena maua mai wa fa marolo pe fa marolo le tu maulo press secretary ia se be se update on date mi pe o
mai asi suesuenga o le afusi tulaga iai toe whaauau ia o le afoi pe ua la suia ia seisi tau ava meina lea tofinga taua awa le pae inga. O lo fa solo le susuenga. Ma tau na maguse tadi de lei pa yaso lea. Na ilo ele po le altu langa molesi pa moe moe mo le rumanai. O lo fa solo ai ingol susuenga na pasia kapeleta. Malo fa tai. Ta pena whainga malo ma le aturu o wafono te talo. Ia ele fau le fato tu ile tu sa mo tasi le anava to tino lava mai le amatanga ia sa no ia la ufionga fu fuanga fa tau to wafono te talo mo le mtino le te usanga mo no faiva miso le aturu fa mo mo. O le sa nei ia o le tato talanga alo ia o le tato ana pongi mal talo mo te usanga atoa o poine lungo le mongo vai li tu la li me le fiaf awai mai le tunu atoa mo le tato pono talo ma le ana pongi mo le vai so atoa swinga wai ai nei te usanga ia ma le lumana ia na pongi ai mal tato malo mai la vai ia storuru ma la vai sta itasiao ia e pono talo le fiaf pa poponga le na e alona lua e au matua tapu ase singa alwenga tulanga i kau pongkalake a wala me whapena mo le sa tapu a tutu e whamamalu tulanga uma peo na ilta penanga ina ia tau sisi pere mamalu le stato waso tapua ya e whapena fo i tau pisiringia ma tau whasese i fua le langona uresa tato ia nanga le ina inisio tato e kare si o lato waso tapua i fo i la stona la lava e avi pelfa mamalu ono le ia tau ana ina fo i kare si e kerisiano al tato watanu ile se me fo tato mau se esel tulanga le stona i me le sa ale lavo tato tau si le lato wasa sapati tau si fo tato sapati le meo lifa ia il tulanga il malo e pe tulanga tau fa are ne fu ma tau tula i mai se PSS ai nei se PSS ai no nai manino tulanga uma e pe tulanga na pa mo la vaia ia ile ngate ina mata le tato fainga malanga i se fono talo se vai aso aia pa au morta usangato Ma lo fa tai tere lo fio gere palbia ia leo la sa uni le tau sanga i favor vai aso fo ia a mata fo ile tele o tulanga o masadia i lo fio nga be se fo le tato fainga malo o le no fai o la fo tue sa no ai lo fio sa no fa tai fo lungo le tato por kala le nga tele ia e fa o tu pea fina nga lo le to tele le va vai atu o tele le swinga o la fio nga ile tulanga o lo so fo malo loina mo ila o fa wina lo malo si fa pe le ai to pe o tala le tus peia ya o te lo fo se sa va di tele le o le ata pena wa fo il pal mene matai ta yo le atulu le ya fu mai maunga tulanga le le o so fo malo loina fa ta ia i le fu nga o lo ba ela fo tu le va donne i la fio nga par bia ya mo le vinga le ri asiata a fai o sisi mai le tunu o ma wor fo malo loina le io e le nganga le na le tua si di voi varu le iva vai aso tato novo ina tau sai ro malos io e fa tai le tua tau no mai foi nei ia o lo pasoro pena alvenga ia mal terto numa ia lava le lao le io ua ia e fa ko si el malo sutino me se malu ana ta fenga ia manuia me uma e lo fa malanga le io deli ma le lava papa velo lei si me siri ma le taua si atol mele nei o fa fo si el malo si fa sa lo te due tre amana ia tele mi pola e motu mai tua amen io oni lau mea e toli mai ele saviri io oni fu e talo ua e lalo ulu io you stay focused o la maule na tau sanga nei asiata mari ataua e le to mai maua so temi o te to a po ai tau fa le ngale sa o lo vai mai o concentrate de le tasial me tu yelo manatu o le tua mal fasino manga e fainga luenga manuia le tunu tu pe ir tau fa le anga male nei mau ngasu male nei mau mela e tau mo fai mai lava io
Paasanga tonu lo tātou wanganga ina ia ngalue ina ati nae mo le tunu. Whonotanga ma le tunu, tatalo ma le tunu, so ta inga ma le whawhengainga, fō mai, pure nuu, suia tina, suita mā, le tunu atoa, o le ale taranonga, o le ale me tō te whina ngare le lei le tunu, tātou au soa, tau soa mwhai batas. O le mele nā le mau waile ngā ngore sao le tonga le te rua sisila mai. Wa release uma mea. Alu tau sanga tu. Alu tau sanga tuai ma. Nā mea. That time is gone. Ioi, paitaria la tau te ausi ai pēr lo palala iai tu lo warwa ponga mele tunu. Au le taimire ni. Tātou wa ngā i luma. A wae le aise manuia o le tunu. E maua mai le tau wha leanga ma le whai ma upu. Leo whasanga mai leo e sa ili wala au whasaina wa lewa na no nofo ai le whaia. Lala mele la whai. E pui la sa ngai le mstanga luenga leo se mai. E wa ai le lule umbenga ta whai. Langi mala tau nei whaia mai lava le mele nei o le fau malo. Eo oa iai. Eo oa iai le ta. Eo e. Al teimine nei. Tato wa ile me manui ai le tunu. Ia, ma e o la sa oloto e whaafia tātou, e leise me la mai e fua tu lau lava, a mai e fua whaafita au li eisi e tu i lau mawhau, māti li eina se se atua i malau mawhau. Ai whaasana tonu lau kina ngana, e ati na e le tunu o lau maure na le whai le temiri nei. E male anganga le na ia, a saoa e manino, sanga tonu manuia me umu. E pe fa pena se tala ma le fa mo lava mo mana ia e watu ale nganga fa tai tele si tatu tunu ule onu sai mai e lo lungo te penga te fai langi o ka o le mau manatu ese ma le mau fa alingo fina nalo ia e iai nanga le se pola le se manatu e vale pea le ai e iai manatu le lei e foi fa tupu manatu le lei e foi me le lei te tauna tau fiofi e au ngai mati ai lu mana ima me uma Wai, le ase manatu e oti tua. Tau lava pa solo, ale nganga fa fitai. I ole nganga le ngalue ina, ma le nganga le ape foi fatasi, ma le nganga le lima fatasi. Ale tau te vai. Tena fatu lau tala, siata male i ataua. E te lua tali tonu mai lesi report e sau le Central Bank. E si tia ta mau aingo Samoa. E te lua tali tonu mai lau tala. Ia upu foi nei e lau mai lava se fainu mela ma e te lua tonu mai lau tala a ele i o le taimi to o le stalo le tupe wa isi tanga io malanga le sa babali er fainga mano fo mata fai mati tu langa fa pitau li tau me umolo fa solo io le pe lava no fa tu te momo o le ngaluenga fa fatasi it is our collective responsibility le malo kalesia e maletno mo le toile ngano fa te tele ta po mai Samoa ta fa fio le ngano Samoa nei matunu mau por tatu stau ya man vaur sa fa patasi ati na isi tatu no ya man nei foi tau sango la tatu fa nga solo tatu tele loa tanga le tai nei taimi ya o lo talo pe le tua ina ya ulu sa o ne ni fa o so vale o foi nei fa vita uli mali beta tu tele manomia ai te tele tonu, i lau wa ai ma lau tilo i le tūlanga o lenga, solo i ele tapenanga o le tatou whainga malo, o se tausanga le lei di tausanga le nei mo Samoa. O se tausanga whaamaria ina fo le tausanga le nei mo le atunu. Pe a fua i tatou whainga whaamai, pe a fua i whainga o mana whaatatia, pe a fua i talo le tupe o leu whaamatu, pe a fua i isi e talo le tupe o whaatatia mo le rumana. Te le tūlanga o le tātou expectation o le tūlanga le lei o le tātou tamauainga. E mese le tūlanga o le whafo isi o le atina e engo le tunu i o na vaianga sese. Ia nei me uma siata, tātou te whai me uma lava ma le tātou whalango lango i le atua. Na te whatau o tātou manao. Ia, o le toi pāwhai tele le tātou por kalame nei aso i lo ruasa se lua. A mese po i tātou le tua whastara lau. Tātou lava talo lo tātou nofo ma vala i no fo ia e tasi leva tatu nganga fa pena ko i lo fina nga ia na manu ia sio tatu ia la fo mai fa tu tongo ni si fo temi o vai tu lava u le to ia
anga i mai foi tau le pua malafo mai e tau polala me le fai ia e vai o pouso you understand I can say this to you o le matou tau no it's more than one we expect e le ngaluenga o lo tau mawhai e ko ia ma iei le teimi o le ala whasolo te motu e watu se whamtalanga whapole i fulfina ngalo le tunu ana whapese me le mawhai le malo o na so o whai atu a o mea e mawhai o na tatu soalau pule o ia whai e manuia te tūlanga na paula balea o le maul tō vai ma tatu te tunu patas o te tonu leu ma tua tu alu ofisiri o mai leias ia mo tau pai tali atu wha moe moe ala mo hoi si stato ava noi se stemi ai wha malo atu ngā lue a malo fol tapu i mai le lua sa se lua wal tatu pol kalami ia me se fol tapu i ngā mau mai tatu atunu atoa alopa te latu sa moa tapu i ngā mau ai me se fo i le wha moe moe mo le nei tau sang ma tatu ngā lue tatu talo i le atua i nei i umalman ia wha moe moe o ngā luenga a tatu whenga e mo balawina wal tatu ino sa moa Manuia nei fiafi le ato ma siata mato walo lofa te le atu. Asoi foi mai manuia. Ma lo fa tai le tanoa i lau fionga le pale mio le teitai o le tatou malo. Malo tu to tasi o Samoa. Ia o le saunoanga fa teitai foi o na matanga o le nei tau sanga i lunga le tatou proklame le tau te iae. Fa tai o te tala le tofa o se safa oti le utu o le whaimea. Ia wan fa fonga maua le tatou o tuno. O le vi ngai foi le tua. Io fa malo foi ia ale talitinga e o tala e fai le la e le tunu le maua o le nai ia fa malo le talitinga awa o ka kaunga ka ke minge fai uma ia ai e fa wa wai pe o talinga tinga e tu i le foi awale fe ngai ia o pu foi matala matula ka fa pena ai mo moli le fa malo ia e tu sa yo lau tainga ia awa foi sanga ia ne ai o le tai o ma foi le tu o lalo ia ma le tu atu fo i o le finagalo le atunu ma ma tu le mau sanga ia ne ai o le tai ia wa fo i le nei tu sanga ia o so ua ma tu langa fa pena tatou fili a fai tasi e peo na e tanoa ma e saunoa e le ia se mea e le ma fai ona faia o le finagalo fo i leo le tua ia pe vave pe tuai ai taua i le tini ma tu langa fa moenga manu e tele si o tatou o tunu manu ia le amtanga fo i o le nei tu sanga ia me se foi mo se o tatou wa vanoa ia o au e fai ama o kei o le atou pe tau fai ma o te roi lopo o winga o le tūlanga foi le no matua o soifu e fai ama pe kau vela vera ko inga ia o le ai so ronga le leimea uma foi le mapitu ai alo fa tele atu la ufionga le teita Vai ma kau mapa rua fuala au mo le so alo fa ma velo le akau o tau le o kau sangan ngai a sia ka kau na vei le a kau e ka oko le lang malo fi yang pa polo la yo ka ko no winga e lua tau sanga e tau fa umai le pe awe ke manga ko fa pe ngai la ingar kai ke lo o la yele si ko ngai or ko mai ingar kai le sunga ya ku e pa le ko ko pa ya ai manu e tere le yavi o kau fefe o kero kakau e pio e lau vai. Alo fatu. E alo makele. Ia manguia le viavi. O le Os Pacific Funerals na whaawai le tasi le afe iwa se lau i whae Sydney. Whaamauina o le luai au unanga o le whale maliwa Samoa ma le Pasifika o whaawai i Australia. O lea ma u mia sa oloto e tama whanau lava Samoa. Ua stilia ma le tolu sultau sanga o lana tautua wha mama a venga mo tātou tangata. Ua tele leanga waa il wha fuaina o lau aunanga, ma ua matua fo ile iloa il tautua. Mātou te mawhai lava o na mātou malanga atu i maota malawa so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma i ta pena i ail whai ngā malanga, mo le ua wala au i aile atua. E ave se aile atua tu vale mane le mautonu a inga whaanoa noa, e le a whaina po le hali taimi. E tā ua i mātou o tātou tūmanga nuu malu, ma o lana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tau tua i le lua sulwhae tū la i le fitu a solwa yaso, mātou te ngālu lua i tūsam fina ngalo mana o ngau a inga, a le o so mātou manao.
Mo le fia malama atili ona sila mfaitau malama le ili mātou tūlau whamtalanga le website www.auspacificfunerals.com.au po le telefongi le totongia tasi tolu se lau valu ono fitu o le national o lua fitu fitu whāwalu tolu o le mātou telefoni whiawiai o whāli mo o tolu tasi whā iwa lua ma fesili mo le tamaitai pule na omi masina mua mana tua nei le tautua le All Pacific Funerals Australia lo fale maliu le mo moe ai tautua ina o ile alofa mal fa ma avenga